tikola, it-tomma tagħha mhux triggers, we want more. Ġili semmejnija u għal qatt ma semaħħa ħanajdilu, Romina. Ftit jafu illi hawn xjentisti, kif pereżempju xjentista l-exercise u għandek xjentist bil-ġagaga bil-laboratorji, għandek xjentisti tal-ikel. Illi xogħolhom tafu x'inhu? Kif dak l-ikel ħajamlu aktar addictive. Kif inti ħadħu gosbieħ, kif inti ħadħu aktar minnu, xogħolhom full time, karriera. Food scientist. Nafu hemm powders li jeżistu ġo ingredienti apposta biex inti you trigger the taste and you want more. Apparti taste, anka kif inti tisma', mela pereżempju hemm affarijiet partikolari ma nix nagħmilhom reklama għax ma nix inħajjar nies joħduhom. Illi meta inti tikdimhom il-ħoss biss iħajrek tgħid kemm tani pjaċir dak il-ħoss laqqas temmen. Jiġifieri dawn huma manifatturati biex aħna once li missu magħhom nibqgħu magħhom. Waqt li hemm affarijiet li huma legali minn dawn l-affarijiet, jiġifieri hemm sustanzi illegali, hemm affarijiet li huma promoted kullum kien, tip ta' ikel li tara anke l-billboards dwaru, illi dan huwa addictive daqshom u iktar minnhom. Jiġifieri t-sokkor isibu illi huwa kważi fl-istess livell ta' addiction daqs drogi serji li eżatt hard drugs. But again, jina naqbel mal-pass li juhu u li hemm ċertu nies li aħjar ma jieħdu xejn milli jippruvaw isibu l-bilanċ. Hemm ħafna nies hekk li aħjar ma tmiss u you go. Imma wkoll hemm min jirnexxielu li jekk jgħid ħadd ftit xorta tista' ssib il-bilanċ li huwa pjena, tifhem li jiena nippreferi nieħu tazzambit imma naf li mhux semmi sittini waħda milli ma nieħu xejn għax imbagħad inħossni frustrat. U hemm min aħjar ma jieħu xejn għax jekk ħajħu tazza ħajħu ġiex fliexken u aħjar ma jieħu xejn.